Pozdrav društvo! Danas se opet vraćamo na top liste, a na redu su top 5 anime serijala za gejmere. Pre nego što počnem, samo da kažem da naslovi nisu rangirani po kvalitetu, nego po ličnoj preporuci. Peto mesto zauzima Sword Art Online. Iako je sama priča jeftina harem romansa, ipak posjeduje sve glavne karakteristike MMORPG igara, timski rad, savezi i ostalo. Verujem da bi svako od nas želeo da postoji taj alternativni digitalni svet kao u Sword Art Online-u. Na četvrtom mestu nalazi se Hak-Gi-U trilogija. Neki smatraju ovaj naslov ocem svih drugih anime serijala ovoga tipa. Pravo je uživanje gledati ovaj anime serijal. Osjećate se kao da igrate igru i da gledate anime u istom trenutku. Također, i u ovom serijalu su moguće ubistva unutar igre koja su direktno povezana sa stvarnim životom. Na trećem mestu se nalazi Selector Infected Vixes. Anime napravljen na neku foru kartaške igre. Specijalna magična igra za devojke koje se zovu selektori. Čudo će vam ovo biti, pošto ste verovatno navikli samo na Yu-Gi-Oh! Ali ovaj naslov vas neće razočarati. Na drugom mestu se nalazi Log Horizon. Sama priča dosta liči na Sword Art Online, s tim da ovdje ima dosta manje romanse, a i fanservisa. Ono što je najzanimljivije kod ovog anime serijala je to što je drama i komedija više zastupljena nego klasična akcija. Svakako da trebate ovom animeu dati šansu. I na prvom mestu nalazi se No Game No Life. Jako kratak anime serijal od 12 epizoda. Priča o nekom novom svetu gdje se sve rešava putem igranja igara. Nije bitno koliko je problem kompleksan, morate igrati igre da biste ga rešili. Serijal nije samo o igricama, već i prepun zabave. Po meni, on zaslužuje prvo mesto. To je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Pozdrav!